Athupuya kan lu tak ma in nam hnihte in mu thiam lo na chungchang hi tarlang te ang kar ni chuang Israel le Palestine te in kara buaina chuak chu akal ta zela khovel ram sang in ka hai puang turin norma se omzia ala nei tak thei chuang lo an buaina in trandan alaksa mox lu chuale East Jerusalema Arab mi te chua tir tumna chungchang kan tarlang towa hei hi an buai tharna mai chawania he buaina chuak tur hian boruwa ke ro chu hun rei tak chung a inmung to thung tun Israel le Palestine te ram hi indo pui pakhatna malam khan Ottoman Empire huam chunga omtrina Ottoman Empire atluk chiat nuwa khan British hovin anobzuita ami cheng te chu Palestine anitlang puya judami te ro chu khovel mun ranga aninzar pharane indo pui pakhatna ma hret khan judami te chuan anram hlui hi anbel le tana Palestine lo omsa te nen hian in ngei lo na an nei ran palem lo indo pui pahni na achuaka judami makta duai tel chu suatania hei hian juda te hi ram nei lova kanom reng chuan khovela kan him tak lovang ti ngai dan lo om to sa chu aron che malta ram ran ker chua du na hi Zionist movement anti Europe le khovel mun sang atangin judami te chu ram tiama hian an kir leta min wai tel fe an pem khom ta ka chuan Palestine hotan po ngai mo tham anitawa tharum thona achuak deu zewa anramop tu British in pem khom za tur abit hlia do turin juda te chuan sipayang reng deu andin nge ne indo pui pahni na atopa UN ro manangin Palestine ram chu ram pahni Israel le Palestine rama thenania Israel chuan an pomlain Arab ram te chuan khothlang ram ten anram an chu sak nin an ngai thunga an pom du lo kumsang kha zakwa somli pariata khan hemi wang hian Arab ram le Israel ram chuan indona machonin Israelin nena anchanga anram apian mai pialama UNin ramri anrin chin chu anlak bela anram china Palestine mi te chu an hno chuak boka West Bank chu Jordanin anla opa Gaza chu Egypt kuta om thunga ramin chu hi an buaina bulpui ber ani zu itazel kumsang khazakwa somruk pasaria ni rukin do aron chuak lea Israel chuan athenom Arab rama aram azau ta duai maya Syria tangin Golan Heights achu saka Jordan kutatangin West Bank Egypt kutatangin Gaza le Sinai Peninsula te anla Palestine ram tia hria thina chuan thunei na anchela mase Arab mi te anla chen ba ka Arab ram te nena an buaina ani avangin chutiangin an ne chu thei chuang lo kumsang khazakwa somsari pariata khan Israel le Egypt te chuan inrem na nein Sinai Peninsula chu Egypt nena hian Israel chuan apekira Egypt President Anwar Sadat chu hemi awang hian ka hlum ani ta ngeng he heti lai hian Israelin aramlak West Bank le Gaza chu sipai chakna mangin ala obzui ta zela mase Palestine te chena niya tun thenga an boina chan ber alane kumsang khazakwa somruk chawa khan Palestine Liberation Organization chu Palestine ram din turin aron pianga British ophun laya an ram chu nei kirle antuma Israel nuai bawandu tinane ani hi firfia kan che thina wangin do tham takania Israel chuan kumsang khazakwa somriat pahnia khan an mani puitu Lebanon chu ado ta nge heti la hian Israel po mihring an puntak zela wangin West Bank le Gaza lama judami te anin beng belin Palestine ho chu annek ta hei hi khovel chuan asoi sel na sahleya Israel hian Palestine chuan ramshran an nei to lo na tura an chet na nia an nga yene Palestine mi telungoi lo hian kumsang khazakwa somriat pasariat ranga sang khazakwa somkwa pathum thleng khan tual chung in dona intifada voi khatna chu an kalpuya kholaya kongan zoin Israel thil siam chua te an do dala tharum thona achuakin Israel chuan sipai chakna mangin achang leta
Palestine lam hian mi sang ni vel an chan lain Israel chuan mi zahni somruk vel a chan ve thung tual chung in dona a re deuh hnuah hian Palestine ram du tu PLO te du khop lo na chu Palestine mi te chuan an nei ta ram hran kan nei na turin heng mi te hian thahnem an ngai tak tak lo an ti hei wang hian an ni aya du rum Hamas chu aron ding ta Israel ti chia chu an thu pui berane kumsang nia khan tual chung in do voi ni na chu achuak le ta tharum thona chu ahma ain alian jok le Palestine mi sang thum chuang an thilain Israel poin mi sang khat vel an chana tual chung in do voi khatna lungoi lo na lantir chu ral thuam ne na chet na in azui ta ne hetianga an boi tak zela hian ramhrang rang hruai tu te chuan in rem na andapa kumsang ni le pathuma khan Oslo Accord chu nam pahni te hian anjiaka Palestine te ram hrana anin rel bol ve theina tur kalkong ni theidonin alangane hein rem na hnuaya hian Palestine te anmania zalenzo ka anin rel bol na tur Palestinian Authority chu dinania nam hnia kal filor zual chuan he in rem na hi andu lo hle Hamas chuan thi chil mangin buaina an siama juda nam larun zual te chuan an prime minister chu ramphat san tuwa an pu boka in rem na tak tak awm theilo baka Israel prime minister Yitzhak Rabin chu hemia wang hian ka hlum ani tabok tual chungin do voi ni na hian Israel kho hoi chu athak danglam ta hlebok Palestine te hian in rem na an pom thei tak tak don lo ti hi an mu dan ani tranta West Bank le Gaza hung na siamin Arab ho chet vel na chu ngun takin an thli thlaya buaina hi chin fel an tum to lova a chhuwa to lo na turin anin veng ani deuh top to mai Palestine te ro chuan in biak na le tharum thona in omzia anei lova Middle East Palestine ram din le chu a harsa don tian chiang ta hle boko me kumsang ni le panga khan Israel chuan Gaza an chua sana Hamas te chuan thu nei na an chel zui ngal zata mase West Bank lam Palestinian Authority thu nei na tangin an zukhla tariau Israel le Egypt ten an dan cha ta kawangin tuipui kama hian an tang zui boka na tho tur thlengin an harsa hle kumsang ni somnia khan mihring nuai ni chuang zinga azat vevel chuan na tho tur an nei lawane West Bank lama Israel hi anin val zui zela hemikai noya hian tharum thona chuak thom hriat tur om zela chungin fo khom chu thilom danin azir boknen tuna aron al thar le ta ne tuntrum hi tual chungin do voi thumna ani mayang ti to kanoma mase pahni te ngai tuin chutiang zong chuan akal arinom lo thung hmasa pahni kha PLO le Hamas tenan thlopa tuntruma hian Hamas te chu chechuak ma se an buaina hi politics thilawangin atira tangin an thlopin bulan tran lem lo thung an buaina hian nam hnihte hian thiam lo na an nei ve ve a in dona poi khoi tua pu thei ve ve an ne Palestine te hian mi pui omna tangin Israel an bei thina tun hnaya Israelin thlona hmanga building ati chiat firfiak ten an hmun puyan hmante chu media te omna le mi hring chen na mi te ania bitum bik nei lovin Israel lama hian rocket an thlolu ti reng boka hei hi poi khoina tling Israel tan West Bank ka anin val chu nirukin dawa khan kan ramla kania dikna kan neye anti thei ani poin Palestine te chu sipai chakna mangin ana theyang berin achang le thrina hemi chungchanga hian thiam lova pu theina lai awma tun buaina hian Palestine lamtran media te chuan Israelin poi soilo civilian te abitum tiang zonga soitum ngar te po anom bokane media te ba ka hian Gaza a Palestine te chuan Israel chu thiam lo chantir tumin social media anau chuak na sa boka khovel mun thranga Palestine te thlawang hawa pungkhom te po anom thren an thlawang hau hian India po UN a ban lo phar towa
UNSC in adem na ture ro chu US in adan nuwa ti chua anitalova Myanmar buaina a inrol pe takle soisel kai tak China chuan a soisel hram nge ne US in Israel thawang ala hautlat chan hi an president lui Donald Trump awang ani ati lo thailo kumsa ni le som paruka khan Obama kai ruai US sarkar chuan Palestine le Israel chungchanga hian a kho hoi alo thlak danglam to a West Bank le East Jerusalem a Israel in zar pharna chungchang UNSC in adem na ati chuatura US chu dodal ngei tura beisei ani lain a haita dai thunga anua Secretary of State John Kerry chuan Israel hi a in valzelani chuan Middle East buaina hian in rem na nei thei ani don lova chutiang kara chuan Israel chu kantran reng thei lovang ati Obama sarkar chu Donald Trump an aron thlak ta Israel aron tran vet hle Jerusalem chu Israel khopuya aron puang tariap maya khovelin adem ron ngal luai Israel Prime Minister Judah nam larun tu zingami Benjamin Netanyahu chu ramhruai tu zinga athrian hnai bera avuan boka West Bank ka Israel inval na po apompui titia Palestine chuan ramhran nei lo ma se poi ati puilem lo Donald Trump an White House achua sanin Joe Biden a aron lut velea Democrats President Nungber Obama thlirna Trump puilovin Republican pachal Trump athu jok chu tundin muna alapoma Trump an Israel chungchanga angai dan kha kaltlang pui ni lo se chuan Biden a hian Obama nung azui nge in arinombok Palestine rama Israel in val chungchanga hian Biden a chuan thilti alanei meulova tun buaina a Israel chet na chu Hamas te chet na ngai tuin thilti om takani ti zongin thu akal pui boka UN in resolution a siam turpo aladang chunzom ta zel mase Biden a hian in ka hai nei to se adu thunga Benjamin Netanyahu an kanlat che zel don ati chu apom lemlo Biden a hian kumsang khazakwa somko panga a Israel khopuyata na Jerusalem pomchungchanga Congress in vote an thlak trum khan adu pola alotrang ve to a mase Trump pati lova chuan ahma president tu main hemikonga hian ma anla lo thunga Tel Aviv atranga Jerusalema embassy sonatum chu Biden a hian in thlan campaign lai khan adem thu asoi chuak le a Israel te inval na po adulova mase hmalakna alanei lo mai chawane Palestine te tranpuina chungchanga Trump khan tranpuina om zong ati top makmaya mase Biden a chuan pui chhun zom atum thunga kumsang ni le som pariata Congress in danan lo pomto Palestine te hian in remna anei lo chuan puina kan thon lowang ti chu abo chemai thei thung heba ka hian Trump an in biak na alo nei pui du to lo PLO te chu biak le atuma heta po hian Trump khan kumsang ni som pakua dan siamin PLO tenen hian in biak na kan nei le don ani chuan an chet na wanga cheng tam tak man hu thilan ti chiat na leiba chu an rul hmasa turani atia Biden a chuan in biak na hi ala nei pui thei chuang lo kumli chunga Donald Trump an Israel thawang alo hauto na chu tun thlengin azar an la zo ta zela anram channa tan hian engpo Israel hian anram channa tan chuan engpo huama se Trump an thawang alo hauto na chuan nasatakin ati chaka an huai chan pakhat le US in alatran zel chan ati lo thei lo ane